District Research Officer Office Economics and Statistics Department Kolasip District Huai Hotin Voin Khan DRO Office Training Hall 18 National Statistics Day man ani MZP Headquarters Kolasip Buat Sayin St. Joseph Parish Hall Kolasipa Mizoramin Remna Ane Champa Remna ni voice of Tumparat na Pualin Hun man ani Kochalovanga Tina Tling Chin Tito Pani Tainan Malagdan to Nimin Khan Chief Medical Officer meeting nay ani Tier 2 te in the vine by vek ule chanchin thari lo ngai tha ang a tier 2 tabi thale rin zwali tuna chanchin kim changzokin District Research Officer Office Economics and Statistics Department Kolasip District Huai Hotin Voin Khan DRO Office Training Hall 18 National Statistics Day man ania Kumina National Statistics Day ya hian thupuya use of data for decision making ti man ani DRO Kolasip zawrem monaral te chuan National Statistics Day lau chhuat dan soin Father of Indian Statistics anti mai Professor Prasanta Chandra Mahalanobis pian champhak puala man ani thu soin sangni pasari khan avoi khatna atan man ani thu asoya National Statistics Day hi June ni somni pakwa ani lain kumin hian inrin ni ani awangin voina man ani tak thu asoi DRO chuan thupuyata na than chu soi fein data hi tunlaya chuan apoimo to a Matson nan hatho do na te malak dan tur kong sang te po kan thlen chin data mu mala om lau chuan malaka harin adik mo a hei wang hian sarkarin ma alak na tur sang atan te po hian data rin tlak le fel fai nei angaya matson na kan nei nge kan tlan hiam ti te kan sha na tur chuan data rin tlak kan nei angaya ni ati DRO chuan tu lai khovela ramshwai tu ten ramta na malak na anduan donin data le statistic rin tlak nei apoimo a hei wang hian kan sarkar ho tu te data le statistic rin tlak fel le dik nei tura mala turin Economic and Statistics Department chu nodal department kan ni angin mo phurna sang tak kan nei ani ati bawk Puzawrem wanaral te chuan data chu thil zir chian na thil omsa soina ani thu asoya Thil ani na taktar lan na ani thu asoi bawk data ti hian chi sang a then ani thu soin chung zingah chuan primary data te secondary data time and series data te le cross section data chu an office po in an mantlang lo na ni thu asoi data hi adanglam reng tur ani a angai rin reng tur ni lovin kartin thatin kumtin a siam thar ngai reng ani thu asoi bawk 18 National Statistical Day manna hian PC Mahalanobi chanchin ngai thak ania P.Agnes lerem ruati chuan hun ser mangin PLP vanler ruat feli chuan lom thu soin hun to pakhar ani MZP Headquarters Kolasip buat St. Joseph Parish Hall Kolasipa Mizoramin remna anei champa remna ni voi somthum pariat na pualin hun man ania Superintendent of Police Kolasip Pu David H. Lelthanglian chu khwalian ani Treasurer MZP Headquarters Kolasip Arkelel Chuano Makai Shwaya hian David H. Lelthanglian chuan Mizoramin rambuai kan ni chante rambuai kan ni atanga remna lo om chhodan tlang puisoin remna chu political party te NGO le kaushan sang te malak na ra ani thu asoya rambuai lai mizomi puite torna na sajia soin rambuai awang khan engma ati thei tak lova rampo in ma ason lo atia rambuai awang kumsom ni trale hachhiala kan om nuwa remna kan nei awanga kan himle lomna te kan sha tharrenga chul thu asoi Kolasip SP chuan remna le muanna omzel theina tura thei to patran la ka chul thu soin kan chenom state Manipur le kan chenom ram Myanmar omte hian keima ni angboka state ral muang nei hi anchak ngoi atia remna le muanna kan nei hi a hluzia sha a thei to pa kan choi nun zela chang thar jok te po in kan von renga chulani atia remna le muanna tel lo chuan masona akal pui theilo atibok remna le muanna kan nei hi a hluzia sha chungin I chom nungje lang u ti in asoi ani he huna hian president MZP Headquarters Kolasip Sila Radika chuan inlom na thu asoya political party atangin MNF ZPM le MUPIO le Pamra IO ten thu an soibok ani Animal Husbandry and Veterinary Department Kolasip District chuan
Vawk pulshi African Swine Fever leng meka kolasip khochunga Village Council member tele Vawk vulh farmer te pualin inzirtir na hun an buat sai. African Swine Fever come training of farmers hun kaihruaitu Dr K Lalbiaknungi State Vety Officer chuan vawksa chu India rama ramvulhtute zingah Vawk chu 1.70% atlinga hmarchhak state a phei chuan Vawk vulh chu randang aiin atam lehzual niin asoi. Vawk vulh hi tam mahse a hri hi a khat tawkin a leng ve reng boka he hian ramvulhtute tan harsatna siam thin thu asoi. Dr K Lalbiaknungi chuan a tirah Classical Swine Fever a lenga a hnu lawk sang ni som pathum chawa natna kan hriat ngai lo Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome PRRS in minti boy le a natna hi alo thlen to chuan ati rem a har ani ati ran shileng zingah virus chu a boy pui omzwala PRRS chu Vawk tam takin an thi pui awangin farmer ten an tuarna sati asoi. State Vety Officer chuan PRRS a refel chawa sangni somni pakhat atangin African Swine Fever in minrun le a lungsen khwa a mahse ber niin farmer ten an tuarna sazwal ani ati a ASF first wave a hian aizola Vawk farm nei mimalchen khat zingah po chengvei bel chetel fe Vawk chan anomti asoi ramvulhtute shisel na ngai poimo achulti asoya ASF chu India po in sangni somnia a mel sha tran chaule a vaccine po an lemhu chwalo ani thu asoya heti la hian ran shileng thin te chu a thlen tu strain chi hrang a oma he wang hian ram hrang vaccine in ang tlang chu damdoi ani ringot lauti asoi bawk mundanga an ranin an tor dan le kan ramaran ten an tor dan ain ang lova vaccine an siam po a thena chuan shileng thedar tu ani thei ati he ba ka hian ran thingoi bo puite sarkar dan zom laute chu chiat lehzual na thlen tu ani thei ti asoi bawk. ASF come training of farmers a Vety Officer panhi Dr Rebecca Kelel mangai le Dr H.VANLANGHAKA puyaten zirtirna an pe a he huna tarlan ani danin Mizorama nimin pia June khan ASF thi pui Vawk za somsari pariat omin Vawk swat zanhi somriat panhi a om kumin January atangin June ni somni paruk thleng khan shi wanga thi Vawk sangthum zaruk somnga pariat omin swat sangsari somruk a om bawk. Kolasip District B ka chuan Vawk thi somsari pangale Vawk swat somsari paruk a om to bawk zirho na nei hnu hian Vawk vulhtu farmer ten so na an nei le harsatna an nei te Vety Officer te hian an chan sak ngal ani. Ko chalo wanga thina thleng thin ti top ani theinan malak dan tur nimin khan CMO office a meeting nei ani. Stop Diarrhea Steering Committee meeting kaihruaitu CMO RKL thamwana chuan India rama diarrhea wanga thina alatam thule mithi atangin 5.8% ani thu asoya hemi dawle na konga poimo ber chu inven ani thu asoi diarrhea veng tur chuan tui thiang hlim chau inte thiang hlim na lama chan lakte fai taka kutsilte chocha eite hena nakai sha chwawata zingle ORS in baka vaccine lakte apoimo ati diarrhea dawle na konga Health Department chau chuan ti theilau thil tamtak an nei awangin department dangte ne na tho ho achulti asoya chu central norm po ani ti asoi heti lai hian henat na hi no pangin an tuar ma heti lai hian henat na hi no pangin an tuar ma bik awangin Kolasip District a po kumnga hnuai lam target an ni lo theilau ti asoya diarrhea hi lo mahse no panga chuan an taksa te puitling nen ain anglova he wang hian in angrenga puitling aiin an tuarna sazwal bik ati Kolasip District a no pangkumnga hnuai lam target sangria za somni pakwa vel an thute an mani tin zone rualin zirtir thei an lenilova nule pati zirtir an ngai do ni in asoi NHM atangin DPM le sangki mizote chuan malak dan tur tlang puyatar langa henat na hi fule kholum line apungti asoi nikuma Mizoram puma henat na awanga thi no pang pakhat a oma kan district ka chuan thi pui an omlo ti in asoi meeting chuan July ni khathian New Builum sub center a hemalak nakal pui tran turin honna nei ni se antia DRDO project director lelmuan puya chu khwalian tura be sei ani bawk
Village Council Bill Khothlir South sponsor a badminton club Bill Khothlir 10 season opening tournament Bill Khothlir Community Hall an buat sei chu nizan khan zo fel ani kharna hun hi badminton club Bill Khothlir Vice President Ro sang zela to chong chuan kaihruaitu Village Council Bill Khothlir South member pachunga chuan khwalian niin he hun hi a man pui pachunga chuan infiam na chu in chan thatna tan le zu le rui hlo laka thalai te veng tu taksa shisel na ani awangin war chho deuh turin infiam mi te afuya mani khochung mai ni lo rampum hua palang thei tur khopa tran la chhozel turin infiam mi te afui bawk he huna hian badminton club Bill Khothlir secretary David Ming Thanzela chuan tournament report apea zoram moya pachwa finance secretary in hun ser mangin PC zarem thanga president BCB in lom thu asoibok ani he tournament a hian men's single double women's double le special category chani in nizan khan final khel ani khati zong khatun tuma chanchin thar kan ngei thak theite chu ani